habari za kina Isaya ya kwamba tupange mambo yetu, hatutaona 2026, hiyo tumekataa. Habari ya kina Isaya kutuambia kwamba tupange mambo ya nyumba yetu, maana hatuwezi ingia katika ndoa, tumekataa. Habari za kina Isaya ya kwamba tukipange huduma yetu haitaendelea mpaka 2028, tunakataa katika jina la Yesu. Kila habari ya Isaya ambaye analetea mtumishi wa Bwana isikia ya kwamba akapange mambo ya nyumba yake, maana ugonjwa alio nayo si ugonjwa wa kupona. Hiyo ni habari ya kuvunja moyo. Yeyote aliyekuletea habari ya kuvunja moyo, yeyote aliyekuletea habari ya kukuumiza moyo wako, mwaka wa 2026 tumekataa kila habari. Tumekataa habari ya wachawi, tumekataa habari ya watu waovu. Tukienda nyumbani Krismasi, turudi tukiwa salama. Tukienda nyumbani likizo, turudi Nairobi tukiwa salama. Hiyo habari ya Isaya ya kwamba tupange mambo yetu, maana hatutaendelea, tumeikataa kwa jina la Yesu Kristo. Wakati Hezekia anaambiwa ya kapange mambo yake, anageukia Mungu, anamgeukia katika ukuta, anamulilia, anamwambia hii story gani ambayo Isaya ananiletea? Kila maneno maadui zako wamekuletea ya kwamba ukapange mambo yako, hautaishi. Tumekataa hiyo habari mbaya. Nataka tukakataa hiyo habari mbaya ya watu wamekuzungumzia. Watu wamesema hatutasonga katika huduma, watu wamesema hautaolewa. Hiyo ni habari mbaya. Ukaweze kuolewa, ukaweze kupata watoto, ukaweze kuishi maisha ya anasa, ukaweze kuishi maisha ya kumpendeza Bwana, maana nimekuondolea hiyo roho ya kina Isaya. Haleluya. Na kila roho yote watu walisema ya kwamba hautapata kazi, hiyo ni roho ya watu wa kweli walizungumza. Roho ya kina Isaya walisema utafika Nairobi uteseke, wengine wakasema utaenda Canada, wengine wakasema utaenda Saudia, wengine wakasema utaenda Lebanon ukateseke. Hiyo roho tumeikataa, hautateseka. Haleluya. Haleluya. Haleluya.